ka Jaintia Student Union Central Body menhakasi balang kalayo bepen mams mai kinongkit kam batmai kibaladan hadu khat khandai ngon nakam taus nam arjar pulai ha kejingalang ka bapelong habosko penar salini koloni West Jaintia Hills District ha kani kasi omeli kemoko ya kusensi umanu jor ki sungwa ulalong kumu kongsan ha ka balayo ru ka jingkran na ka kong ar melimpada presiden ka GTA ma Philemon Lingdo MDC barem bat ma J Kendia Vice Chairman State Law Commission bat kwede ki para khot sang balang habai kermo presiden thamai ga sang usama jer samshalla bat ujron sekretari ma tebor lang suchan kilai thu ba kum kisamla kibu ahmad ban yakun nak benta ke isu jong jaban riu bat jong than hi boro kawai ngau upon ga wachong wasaha chiamoye ni kam Dimension was nyaukia Nebentai bahai mir Kemenret mengkawi Yang dikon kenro kelot Ke district Kari Wakajatu Kamu ada pengkup hanga Yaini kam Kamu Haga ulas kemo wa pitya ya ikam iwada pengkam ti hana ularale ule tibru tibla wewo sencha ye manru lombru yonga dewa yayo ya kiwan kikam Iwo pensi pertoi, neu penjak kurang ya kesai. Dang pun bahai MK migi bituan gi college naduk ke BBA BCA gi bituan ne bah i wajia pok Jaintia mana depa si UBA ke arts belai ni tidak pen man gi wodu kelas ni. Yuluti ini khamat M gi ne liang yang gi do propose gini isu. Do ye chong ni do i consult i wat gi legal gi wo le elor ni. Dasau saya bila kamu nong chong chnong ni headquarter rajuai yang ga ni ga sanyong ni ivi usiang sui bahau pai la dapat bi ga thau no jap em ga wa mentru de pelut bi ga kita gi jap no sta cel than ga walai sa surak war sta ngaju snya bahau ong gi do pencenan o gi STP ju i chem mo ni redep wat gi nya tha gua kuit ken ga kinala la ni gi do chaga wa mentru ong gi do chna gi STP la ni gi zero liquid discharge haduk ni ke sengim yoi wat dikata ke sewage treatment plan la tok chuna gini yo man ki wa khamat ha i kam ga ja subut ni ba la dem em ke chat la mem ga khoj ke suba itip ba kita la wa ta ba ga khoj ke khiang kamong gi cleanliness is next to godliness tas ko wi la kwa obo khamat ba ha ini udah dap impu em na liang ga ja su na liang ga clear circle da percha gi public hearing upon man ga star semen i kete to khamat ba na liang ga ja su percha Kajing percaya yang iyo bae, taga propose pu mining plan gi, gomem jengai kan eco sensitive zone, wat naga wildlife sanctuary. Hal ada jiaw yo gini mining pitip bae pi, yo blasting dah ulek gi. Iyo jiai gi merat klo, atau dangman ga maga wildlife sanctuary. I kecai wakmat bah boy. Yo bae kat tu gini gini gismen plan ngayo yo nongi. Kita ini dapat pi lom cenong gi dewa buram yo bon. Ngayo kata development ko ongi dewan rak gi skur. Dewan rak gi college i kam gi siao si uni to resources umi ka thau ga riong i ta wile development ni kata to i open man bahai percha bahai khaman sai wile tibai kemo menchua gi por menchua so nyam trao bang do to na lum chno ka ni yu jia dang yo dang mi tang de na mi de yu jia ni to woro gi climate change nei jingwan yang kita gismen plan pas ko wile percha bahai public hearing MRT li gi wa na tu ga wa lunar ga wa luka yo ba itu ada kelarong gi ini teh dah ikam ke Jaintia Student Union yubi ni ganong rim ladawan hewan wan public hearing le wo damage ga environment ni wo damage ga wan menta ga senong ga thang yubi ni percaya ikmat yang sungu yu try kan rat ba kini di kasi ke ba crowd tam ya ki ngabandong ya ki khun samla jong gari Jaintia bro koi ba ya sutu ba ge jesu menta ka di gaseng ke ba kala revive ya kata ka mensi be jaben riu berkunjuru ke mensi menteri mentaki bilang salang habaro kari bekerja beriu kemudian hapo ke kasih Jaintia jongi
te ka banung kong hi mentah kasni ka bang ila ikren ka por te mentah kasni ru ila highlight namar ba ni so dan bok mi yo shong knor un yo chief guest mentah kasni ru udai u nomi khmat jong ga rilum jentia te ila penpa ila highlight ki lightly kimat ki bang ikren ka banung kong ka dei kamat ka bade ga ILP te ban kersuthia sesisien ya ke ribu jai ben riu bang dem revive ya ke movement ke bang kersuthia ya ke tai ki Sarkar India bagi sarkar jala ke jongi bagi dai mentenru si tenru menwenra ya dei ke Befra ke Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 hapok ke state ke jongi belingi keren ni kata kolong ba dalam pipet kumbangi keren menurut mene shua nginyo ke hill state husnam sijak ndai spa nyo puar ka census ke jongi ran khawi lakmun hari ke basusi pipet mentara jadan san posdam ke population ke jimbun pai ke boy hidup life saulak handrai de pipet pat ka jai beri ke jongi ran khat arlang ki ai pat kini bewan ban tapluk ya keri bagajai beri jongi nata kada wasgau bagade teng ILP ki bun ki ba persya ki ba tho sik sarkar India bamdan kam ILP state jongi ki ong ba yo kakak lene yo kakak lene ka pentut ya kata ke education ya kata tourism ni yang kaseng yong ba YouTube ya ka Shillong ya ka Meghalaya kom educational hub ko tourism hub hari ngim kwa apa deka manlong ka Mandari hub kamdai ka jaka ban pelang yo barjala ni keri ke jongi tega ba ilang ya budin ru amang ilang hapet habang ipet ka sensas ni ong bagla pun pal kita ki ila bantong ki mender ki ban hangni iman idon kamru ki NRC ban khli kini ki mender ki bon poi ai sisi keri ke bajai beri jongi